Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. Today, NSUI Goa wrote a memorandum to DGP. We have just submitted a memorandum demanding urgent demand for serious cognizance and thorough investigation by forming an SIT into tragic death of BITS Pilani student, an alarming pattern of 5 students death, and narcotic involvement and alarming rate of drugs reaching campuses. Ata from beaches to villages, from villages to cities, from cities to campuses पावलोला drugs. So drugs has reached all the campuses. So why? अशें ना की पुलिसाक खबर ना. पुलिसांक सगळी माहिती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता. इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून. सो कांय दीस पयलीं पेंजीम पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक हें आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो. सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग्स डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सां कडेन थ्रू फूड डिलिव्हरी एप्स. कळ्ळें न्हू, ते चालूता आनी स्टेटमेंटान सुद्दां दिला सीएमान की आपूण कारवाई करतलो म्हणून. सो मुद्दो म्हटल्यार फर्स्ट डेथ BITS पिलानीन जाल्ले इन द इयर 2024 इन द मंथ फेब्रुवारी. काल आमचे LOP युरी आलेमांव सरान सांगला की एक डेथ अनरिपोर्टेड आहा म्हणून, सावकूच ना म्हणून डिपार्टमेंटान. सो तेन्नाचे रिप्लाय जे रिसेंट कन्क्लुडेड असेंब्ली जाला ते रिप्लायन डिपार्टमेंट म्हणटा की केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. सो केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सिन्स 2024. नाव बी 2025 सप्टेंबर. सो जवळजवळ 1.5 वर्स जाले अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. So this shows कि police department has completely failed to do an investigation and to reach to the root cause. Without SIT, we won't reach to root cause आणि drugs सोपचो ना. CMan थोडे महिन्या पयलीं SIT फॉर्म केली for land grab, to investigate land grab. तशीच SIT फॉर्म जावंक जाय to investigate drugs, how the drugs are reaching to campuses.